Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avla ek manush ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Empinula ya Rasulullah. Wallah. Mangava tut poviše mandar. Mangava tut poviše me čavindar. Mangava tut poviše me familijatar hem taro saso esima. Hem kad razmislinava jer se tingjuma como meriba. Pa posle počme gjumte tu gunov hem se tingjuma kotlo meriba. Hem panda poviše tu gungjum ya Rasulullah. Suski. Филон соскету акте мулан я Расулуллах джанава дека тука овеко најучо дженети. Ме ако те молум я Расулуллах, на джанава дали каквавко дженети. Хем ако те когюм ко дженети, на джанава дали каквавко одва тан, кај сукавету я Расулуллах. Па вакир манги я Расулуллах. Саво дженети тано одва, ек дженети бизотло. Аллах субхану таала неко потинувам. Соски спомни на ваква хадис. Кой амендър се керенува пе амаре пуренги? Кога ту задно пути размислингя не, аче, ме дая, ме даде, валла мангавален. Мангавален на повише мандар. Дали олака куен ко дженети? Ако те куге ко дженети? Дали ковен мансар ко истотан? Пасаво дженети ко воло дваек дженети бизи ми дай модан. Ач ме чаве, перге пе берша, дешо дуй, дешо трин, дешо штар берш. Пенула пекамбери салаллаху алейхи васеллем, кед ковен ефта берш, си кавенен о намази, па кед капенен на берш, марелен да дури намазески. Па еке перге дешо дуи, дешо трин, дешо штар, дешо панч берш, дешо вто биш берш бари лес, субханаллах. Дали размислингя не я, ач бе аква чаво. Аква чавото наме акя мо живото, акя чай камерам лаке. Дали олака ковен ко дженети? Дали ме каквав ко дженети? Дали кава ко исотан? Само дженети кавул от два и дженети бизи ми чай бизомочал. От два дженети на мангавали. Днески амин мора. Чане Аллах субхану таala трудингя на аверчане. Аллах субхану таala сурингя ки дуня шужи. Хем Аллах субхану таala мукляминги опрякя пуфик шужо живото те живина. Ама Аллах ко Кур'ан хемо пекамбери салаллаху алейхи васеллем увек Сикав гямен, ма дал динен од оборон будки дуня. Суски дура кирала тумен тар од вас суски своренгюм тумен. А суски своренгямен о Аллах. Чаче манушен хеми джинен своренгюм само. Ман те обожавине. Па почмине јекаот. Па почмине ек шужо. Да, почмине те перамар остани луксузно. Па ек шужо одмор. Ек шужо бијав. Шушешија. Па на пошужото. Бершана кена, намази на шавдило, оспомни бе Аллах ескоро на шавдило, о имани пело, хем посим деки о мануша сар. Сар со акрал Аллах, хем кој дора кирала петаро Аллах ескоро спомни ба, ескоро живото кираја паро, хем тесно, хем одватано баш, сар осетинајаме црка пенеа катеки колин, ек тесни пајси, сајсима, техран, хава шукар, пијава шукар, исима пари, шужо живото исима. Ама катики колинца капнеек тесни па. Значи ти мрдинава, шивама со ек пари па те соав, хем со ек пари па ушта. А сајси, суски сованените ке сао два чиме Аллах е нанито. А чиме сито те Аллах е набалените ке ништо. А мен дал динјам коса, ама бистргјаме Аллах е. Однеске палим ти ранамен ко одова. Сарша и тингараф, амаре пуре, перге бе бершавише. Инте модан шовар деш берш паше. Мен джанава те сака добравек телефони. Ей, тихра, и мама от тато моле. Пак им угоди, мора ти парунавле. Па сарка парунавле, джанава ли те товавле? Джанава ли дженаза те товав? Соски ти викина фоджа ти давле панчал 1000 евре. Месу мочаво, нека това ме даде. Месу ми чај, мека това ме дија. Соски ја вера, одатано задно и задно гордо со шајти те дајаке ти дадеске. Тут е туелен. Тут бара кергетут, тут на гергетут ке цанс не тикно, ака на ту озадно на гербе ко Аллах те ван спремна, чиста. Те канден чукар ту сар чаво, ту сар чајка кере. Ама мора те сиклове. Днеске мора палим ти ранами, код дини. Те сикловао намази. Ти си кава маре чавенги о намази. Ти си кава маре пуренги о намази.
Si kawan amare romnengi o namazi. Si ponikosh orom kirala namazi, i romnina. Si ponikosh i romni kirala namazi, oromna. Ili pa od čoveka na namazi, mu roditelja na. Ili pa roditelja kire na namazi, mu čoveka. Pa vakiren mangi. Само дженети тано одова и дженети bizim идай. Bizim oda. Bizim o çavo mamuş. Bizim idüçiya. Bizim iromni. Pa lensar trudingium am prea chiapo. Lensar rungium, lensar asandinu. Pa sarka koaf ko dženeti alen mukawa ko džehennem. Adalisko Allah subhanahu wa ta'ala vakarla ko Kur'an. Ja eyyuha alladhina aminu. Ku anfusikum. Otumen suverenena musliman jasen. Spasinen tumen. Pa posem pina Allah. Wa ahliku, nara. E posem tumare pašen familien. Tari jak, taro džehennemi. Fiska min mora parem tiranamin ko Allah, hem ko liskrodini. Da ne paro. Eki, samo ti Allah vikli. Parakjate. Ka peše. Šaj kamo ken bijav. Šaj kamo ken filmi. Netflix. Neklo luga. Pravti kjolu. Čitin desho 5 minute. Penala o pekamberi sallallahu alaihi wa sallam. Koji verenula Allah. Hem koji verenula ko kiametsko dive. Или кавот шукар, или кавакирон нещо шукар, или как клютини, kad šutina. Da ne te pravilo pomoji. Siklinu nešto nebo. Znači sasno morate širinav. Kja dunja šukar je pa. Čima nema nešto šukar te širinav, pa da mamoj siklilan nešto. Pa od vas o siklilan, pokošinki kolinti ko srce ti ko. Pa čim jako srce, sikav te romnaki, hem te čavengi, hem te purengi. Pa penala o pekamberi sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala uprio je v ta nebese, Jalla wa ala, vikinala je Džibrile. Emo Džibrile tano o najglavno meleko. Allah kad svoringale la fea kun fajakun. Of, emo vola. Pa svoringale Džibrile ki seđda, zamislim, pa Allahu akbar. Ek meleko svorimo šovšel paka. Pa siko je krivajeti, ne skrepaka, ta ne zelena. Em sprema Neskrepaka kad pravlalen sisar diamantija, kristalija im rubine. Ko boje Allahu akbar. Hem uvek kad mrnujem, kad kulape paka, Allah diamantija perena. Hem odva najglavno meleko. Se ne stvorimo ki seđda. Salamen kad bijangevaja. Of se ne agar bijamo ki seđda. Pa vazdala po šeru, dikalo opreko Allah, hem prvo Allah fisova kirgale. Tano, La hawla wa la quwwata illa billah. Pa Allah vikinula otole melekom pinula ja Džibril. Di kjani me robo tetele ki puf. E dehrane, e filane. Di kja? Di kavalem ja Allah. Mangava ole, hem mangle tuda. Pa o Džibril odva haberi lila, hem letinula uprio avera melekja ko nebese. Pa o melekja počina Sova kirgama gospodari. Penu Allah mangalo odole robo. Pa hemme mangava odole robo. Pa mangene hem tumenda. Pa penu pekamberi sallallahu alaihi wa sallam. Pa o Allah. Hem sao melekja ko dženeti. Hem sao stvorenje oprekja puf. Ka mangeno odole manši. Pa su mangja puši. To vi mangotaro Allah. Hem taro stvorenje su te nečista. Šukar manušencar te družini. Šukar život te živinili. Allah subhanahu wa ta'ala nek uputil amen, hem Allah subhanahu wa ta'ala nek dil amen, nek šužo kraj, estadnula fensar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.